Ndabasuhuje mbahe nikaze kuri aya makuru agezweho tugiye kubasomera mu bitangazamakuru bitandukanye akaba byazindutse nabyo byandika. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika ishaka kohereza bimukira mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buyobowe na Donald Trump ngo buri mu biganiro byo kwiga uburyo ki bakohereza bimukira mu bihugu by'u Rwanda na Libya nk'uko bitangazamakuru birimo CNN ibi bitangaza. Ikinyamakuru kikavuga ko muri Mutarama ubutegetsi bwa Donald Trump bwasinye iteka ndetse bunagirana ibiganiro n'abayobozi bo hejuru ngo bakorane n'amahanga hagamijwe kureba uko bakohereza abimukira mu Rwanda. Bimwe mu bihugu rero bivugwa ngo byatangiye kuganirizwa harimo u Rwanda na Libya. CNN ikavuga ko ariko ngo yageze kuhagarariye Libya muri Amerika General Saddam Haftar bivuga ko yari muri biganiro mu cyumweru gishize. Icyakora ko we yaje guhishura ko icyabaye ari inama hagati ya Amerika na Libya ariko ngo iyo nama ikomeje ndetse n'ibyo biganiro byo kwajyana bimukira ngo byakomojweho. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika Marco Rubio kwa gatatu w'icyumweru yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika ko bari mu biganiro n'ibindi bihugu ngo bitware abimukira baje binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. CNN ikavuga ko ifite amakuru yizewe ko muri iki cyumweru habaye ibiganiro hagati ya Amerika n'u Rwanda ku mugambi wo kohereza abimukira binjiye muri iki gihugu cya Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. U Rwanda na Amerika bari mu biganiro bishobora kwemezwa bikagena ko iki gihugu cyakwakira abimukira harimo nabigeze gukurikiranwa n'inkiko za Amerika. Amakuru akavuga ko ariko ari no kwigwa ibijyanye n'amafaranga azakoreshwa ngo uwo mugambi ugerweho. CNN ivuga ko muri Werurwe uyu mwaka hari umuntu wavanywe muri Amerika kazanwa mu Rwanda. Uyu ngo yari impunzi yavuye muri Iraq yitwa Omar Abdulstar Amen. Ariko nubwo bivugwa gutyo ntacyo u Rwanda ruratangaza kuri uyu mugambi mushya wo kwakira abimukira bava muri Amerika. Si ubwa mbere ariko guverinoma y'u Rwanda yaba yinjiye muri gahunda yo kwakira impunzi z'abimukira kuko rwari no mu biganiro n'Ubwongereza. Icyakora ku munota wa nyuma uwo mugambi waje gukomwa mu nkokora. U Rwanda icyo gihe rwari rwiteguye mu buryo bwose kwakira abo bantu bava muri ibyo bihugu bitandukanye, cyane cyane ko imyiteguro yari yararangiye kuva muri 2022. Ubwo hari hashize rero amezi abiri y'amasezerano yo kubakira ashyizweho umukono hagati ya Leta y'Ubwongereza ndetse na Leta y'u Rwanda, ariko inkiko icyo gihe zitambitse uyu mugambi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Perezida Donald Trump yarahirira kuyobora iki gihugu ndetse imigambi ye akayishyira ahagaragara, imigambi ye yo kwirukana abanyamahanga yahise yo inatangira. Amerika yateganyaga gusubiza iwabo buri kwezi abimukira byibura 30,000 binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko banyuze ku mipaka ya Mexique, cyane cyane abakomoka mu bihugu bitanu byo muri Amerika y'Epfo ari byo Mexique, Cuba ndetse n'ibindi. Ibitangazamakuru birimo BBC nabyo bikomeje kwandika ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano y'amahoro ngo azakurikirwa n'andi masezerano ya za miliyari z'amadolari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashishikariza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku masezerano y'amahoro azagendana n'amasezerano y'ishoramari rya miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mabuye y'agaciro nk'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika abivuga. Ibiro ntaramakuru Reuters bikavuga ko Masad Blos kuwa kane yabibwiye ko bazasinyana amasezerano y'amahoro bakanasinyana amasezerano ku mabuye y'agaciro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azasinywa uwo munsi, maze ngo andi nkayo ariko atandukanye mu ngano asinywe n'u Rwanda kuri uwo munsi. BBC kandika ko Amerika na Qatar bimaze igihe mu muhate ukomeye kumvikanisha ibihugu byombi ngo bigere ku mahoro nyuma y'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro gafite imijyi ikomeye irimo uwa Goma, uwa Bukavu. Iyi mijyi ikabigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Muri aya makimbirane ingabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha umutwe wa M23, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zigashinjwa gufasha inyeshyamba za FDLR
FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse Kongo n'u Rwanda bose bahakana ibyo bashinjwa. Kuri uyu wa gatanu byitezwe ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bi Washington buri umwe ukwabo inyandiko z'ibanze z'amasezerano zabo bazikoraho, ndetse bikaba byitezwe ko zishobora gushyirwaho mukono mu gihe cy'amezi abiri nk'uko Reuters bivuga. Umusaruro w'ibi biganiro by'amahoro urimo kuboneka kuko imirwano ngo yaragabanutse bigaragara muri ibi byumweru bibiri hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta na umutwe wa Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Masadi Bruce yavuze ko hagati muri uku kwezi kwa Gicurasi umukuru w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika Marco Rubio azahurira Washington na bagenzi be b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bemeranye ku nyandiko y'aya masezerano y'amahoro. Bruce avuga ko kuwa mbere w'umuhango wo gusinya aya masezerano uzabera muri White House i Washington, yiteze ko ibihugu byombi bikemura impungenge za buri kimwe. Urugero, u Rwanda rugomba ngo kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kureka gufasha umutwe wa M23 n'ubwo u Rwanda rwo ruvuga ko rutifatanya nawo, ariko kandi ngo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igakemura ikibazo cy'impungenge z'u Rwanda ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mbere yuko kandi amasezerano asinywa, Bolos avuga ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizabanza gusinyana amasezerano y'ubukungu na Washington arimo kompanyi z'abanyamerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba zizashora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imishinga y'ibikorwa remezo gufasha ubucukuzi mu bihugu byombi harimo no gutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda. Reuters isubiramo ko Blos yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano yayo ari ku rwego runini kuko ngo ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko ngo n'u Rwanda rufite umutungo kamere mwinshi n'amahirwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva mu kuyacukura kugeza mu kuyatunganya no kuyacuruza. Blos avuga ko kompanyi zo muri Amerika n'iz'uburengerazuba zabwiye Washington ko zizashora miliyari z'amadolari muri aka karere ayo masezerano y'amabuye y'agaciro namara gusinwa. Abatavuga n'umwe n'ubutegetsi ariko bwa Kinshasa ariko bo babona uyu muhate w'amasezerano y'amahoro ashyizwemo imbaraga na Qatar na Amerika udahagije, kandi bakinubira ko uwo muhate uheza abanyekongo mu biganiro birimo okuba. Nubwo bashima intambwe iheruka guterwa hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi na M23 hamwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda na Kinshasa, aba bavuga ko ibiri mu nyandiko yerekanwe y'ibyo bumvikanye bidahagije. Mu nyandiko basinye Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu ndetse na Deli Sesanga basabye ko habaho igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, babanje kwiga impamvu muzi z'ibibazo no kureba umuti urambye. Mu mpamvu muzi bavuga zitera ikibazo cy'umutekano muke, bavuga guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Bongeraho n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwigabiza bitemewe n'amategeko amabuye y'agaciro y'iki gihugu. Mu bisubizo birambye kandi aba banyapolitike bane bavuze ko bashyigikiye muhate w'abasenyeri Gaturika n'abaprotestanti bamaze igihe begera impande zose zirebwa n'iki kibazo, bavuga ko ariyo nzira yonyine y'abanyekongo ifunguye impande zose. Basabye abandi bose ubumwe bwa Afurika, Doha na Washington gushyigikira uyu muhate w'abanyamadini. Kabila, Katumbi, Fayulu na Sesanga basaba kandi ibikubiye muri aya masezerano ku mabuye y'agaciro avugwa na Amerika ko bigomba gushyirwa ahagaragara kugira ngo habeho umucyo. Mu Rwanda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Murindabyuma Jean w'imyaka 48 na Shema Tarisisi w'imyaka 59 bakurikiranwe y'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi, bakaba bari barakatiwe n'urukiko rwa Gacaca rwa Gasura mu karere ka Karongi. Aba bombi batawe muri yombi ku itariki ya 29 Mata 2025 bafatiwe mu karere ka Karongi, murenge wa Bwishyura, akagari ka Gasura mu mudugudu wa Gatoki. Murindabyuma Jean yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 8 ndetse n'imirimo
n'inyungu rusange tije ntiyabikora, naho Shema Tarisisi we yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 15 akaba yari yarahunze ubutabera. Kuri ubu abafashwe yafungiye kuri sitasiyo ya RIB yabwishyura mu gihe hagikorwa iperereza no gusaba imyanzuro y'urukiko gacaca kugira ngo bashyikirizwe igororero bakore igihano bahawe. Iki cyaha cya jenoside giteganywa n'ingingo ya 5 y'itegeko 059/2023 ryo ku ya 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nshinga nimero 68/2018 ryo ku ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya jenoside giteganywa n'ingingo ya 91 y'iryo tegeko, aho isobanura ko icyaha cya jenoside ari kimwe mu bikorwa bikurikira gikozwe kigambiriwe kigamije kurimbura abantu bose cyangwa se bamwe muri bo bahuriye ku bwene gihugu, ku bwoko, ku ibara ry'uruhu cyangwa se ku idini, bazira icyo bari cyo, haba mu bihe bisanzwe se cyangwa se mu bihe by'intambara. Ibyo bikorwa rero bivugwa muri iyo ngingo birimo kwica abantu, kubatera ubumuga bw'umubiri cyangwa se bwo mu mutwe, kubashyira ubigambiriye mu mibereho ishobora gutuma barimbuka bose cyangwa se harimbuka igice cyabo, gufata ibyemezo bibabuza kubyara no kubambura ku ngufu urubyaro rwabo ukaruha abandi bantu badahuje. RIB isaba abantu kujya batanga amakuru ku bantu bakidegembya kandi barakatiwe n'inkiko. RIB kandi kibutsa ko icyaha cya jenoside ari icyaha kidasaza, kuba kigizemo uruhare wese byanze bikunze kuboko k'ubutabera kuzamugeraho. Kubirebana n'u Rwanda, urwego rw'umuryango w'abibumbye rwashyiriweho gukora imirimo y'insigara y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwagaragaje ko gufungura by'agateganyo Kabuga Felicien bitakoroha mu gihe atarabona igihugu kimwakira. Muri 2023 abacamanza b'uru rwego bafashe umwanzuro wo guhagarika kuburanisha Kabuga wakurikiranwagaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 nyuma yaho inzobere mu by'ubuzima zigaragaje ko adafite ubushobozi bwo kuburana. Izi inzobere zagaragaje ko Kabuga atashoboraga kwitabira urubanza ngo arwumve neza kandi ko nta n'icyizere ko ubuzima bwe bwo mu mutwe buzamera neza ku buryo yazashobora kuburana. Nubwo Kabuga atakiburana ariko yakomeje gufungirwa by'agateganyo muri gereza mu gihe ategereje ko hari igihugu cyamwakira. Keretse u Rwanda nta kindi gihugu kiremera kumwakira. Mu nama ntegurarubanza yabaye ku munsi w'ejo ku ya mbere Gicurasi 2025 umucamanza Carmel Agios yagaragaje ko bitashoboka ko umuntu ufungiwe muri gereza y'uru rukiko yafungurwa kugira ngo agume mu Buholandi. Ati nta muntu ufungiwe muri gereza y'uru rukiko wafungurwa ngo yemererwe kuguma muri iki gihugu cy'Abaholandi. Umushinjacyaha yibukije ko u Rwanda rwemera kwakira Kabuga kandi ko rwubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera imfungwa, rukanagira ibitaro byizewe ndetse ngo byamwitaho mu gihe yarwara. Ati ubushinjacyaha bubona ko mu gihe afungiwe hafi y'abana be mu gihugu cy'Uburayi nabyo ari ibintu Kabuga n'umuryango we ngo bashobora kwifuza, ariko ngo ntabwo ari inshingano z'uru rukiko. Uyu mucamanza yakomeza avuga ko niba rero iburanisha ryarahagaze nta mpamvu yo gukomeza gufungirwa hariya. Kuri ubu ngo u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Umucamanza Carmel yagaragaje ko mu gihe Kabuga n'abanyamategeko be batabyifuza, urukiko rwa Loni rudafite ububasha bwo kwemeza ko yoherezwa mu Rwanda. Uyu mucamanza kandi yavuze ko nubwo abanyamategeko ba Kabuga barimo Maître Emmanuel Artiti bakora ibishoboka kugira ngo umukiriya wabo afungurwe by'agateganyo, kumufungura by'agateganyo ubu bitoroshye. Ati Bwana Kabuga agiye kumara umwaka n'igice kuva urubanza ruhagaritswe, nubwo bwunganizi bukora ibishoboka byose kugira ngo abe yafungurwa by'agateganyo. Ntituzi igihe azafungurirwa kugeza mu minsi iri imbere. Urugereko rwa mbere rw'iremezo ruremeza ko kumurekura by'agateganyo bitoroshye muri iki gihe. Kabuga yafatiwe mu Bufaransa 2020 nyuma y'imyaka 26 yihisha ubutabera. Mu kwakira uwo mwaka yikirije ruriya rukiko kugira ngo rumuburanishe.
tukivuga ku Rwanda reka tubabwire ko Brigadier General Mamadi Doumbouya uyobora Guinea Conakry bari mu Rwanda kuva ku itariki ya mbere Gicurasi 2025 mu ruzinduko rugamije guhamya ubucuti hagati y'ibihugu byombi. Ubwo uyu mukuru w'igihugu yageraga mu Rwanda yakiriwe n'umuryango w'abanyagine mu birori byabereye mu mujyi wa Kigali. Muri ibi birori haba abaturage bari bafite ubutumwa bwanditse ku mipira no ku byapa mu mugaragariza ko bashyigikiye uburyo akomeje kuyobora igihugu cyabo. Ambasade ya Guinea mu Rwanda yavuze ko Perezida Nyakubahwa Mamadou Doumbouya yakiranwe urugwiro n'abanyagine bari mu Rwanda ubwo yari mu ruzinduko, ndetse ngo byari ibihe by'amarangamutima n'ishema kuri uyu umuryango. General Doumbouya herukaga mu Rwanda 2024 ubwo yitabiraga umuhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame wari uherutse kongera gutorerwa kuyobora igihugu. Muri Mutarama wa mwaka nabwo yari i Kigali mu ruzinduko rwo gushimangira ubufatanye. U Rwanda na Guinea bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubuhinzi, ishoramari, serivisi, ubukerarugendo, ingufu n'ubucuruzi. Ubwo aya masezerano yasinywaga mu Kwakira 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaragaragaje ko ibihugu byombi bizayungukiramo. Minisitiri Nduhungirehe yanatanze urugero ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, asobanura ko u Rwanda rwakwigira byinshi kuri Guinea nayo ikarwigiraho mu guhanga udushya mu guteza imbere urwego rw'imiyoborere. Umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC wo wemeje ko ingabo zawo zari zimaze umwaka n'igice mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gutaha zinyuze mu Rwanda. Tariki ya 29 Mata hatashye icyiciro cya mbere cy'abasirikari bake ba SADC ndetse n'ibikoresho bifashishaga mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo intwaro n'ubwato. Uyu muryango wavuze ko ingabo zabo ziri gutaha zikoresheje umuhanda zinyuze mu Rwanda zigakomereza mu bihugu zaturutsemo. Izi ngabo ziri kuva mu bigo byazo mu mujyi wa Goma zigakomereza ku mupaka munini wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nyuma yaho zigatangira urugendo rurerure mu muhanda wa Rubavu Kigali Rusumo mbere yuko zinjira muri Tanzania. Ni igikorwa cyabaye gitinze kuko habanje kubaho ubwumvikane buke hagati ya SADC n'ihuriro AFCM 23 rigenzura umujyi wa Goma. Izi ngabo zibamo kuko ngo zashakaga gukoresha inzira yo mu kirere zitaha. SADC yatangaje ko igikorwa cyo gucyura abo basirikari cyubahiriza umwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango tariki ya 13 Werurwe 2025 wo guhagarika ubutumwa bwabo. Yasobanuye ko kandi iki gikorwa gishingiye ku masezerano abayihagarariye mu rwego rwa gisirikare bagiranye na AFCM 23 ubwo bahuriraga i Goma ku 28 Werurwe 2025. SADC yatangaje ko izakomeza gushyigikira gahunda ya diplomasi na politiki igamije gufasha burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona amahoro n'umutekano birambye. Ubutumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye mu Kuboza 2023. Ingabo za Afrika y'Epfo, za Tanzania na Malawi nizo zabwitabiriye. Indi nkuru ikomeje kugaruka mu bitangazamakuru hano mu Rwanda ni yo kwagura habera isengesho rya Yezu Nyirimpuhwe. Umuturage ufite ubu butaka akaba asaba ko yahabwa miliyoni zigera kuri 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkuru y'ikinyamakuru Umuseke kavuga ko Rwagashayija Boniface ufite butaka abihaye Imana bifuza kwaguriraho ahabera isengesho, avuga ko ababushaka bagomba kumuha miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Mbere yuko Rwagashayija Boniface akorana ikiganiro n'iki kinyamakuru ngo babanje gutemberana bayereka ingano y'ubutaka bwe n'ibikorwa remezo bikikije ubwo ubutaka bwe. Iri shyamba ngo rifite hectare 3 zirenga, mu nkengero zaryo harimo ubworozi bw'inka, inkoko, inzu zitandukanye ndetse n'ikindi gice giteyeho ubwatsi bw'inka. Rwagashayija yabwiye Umuseke ko mu myaka inishize padiri wayoboraga urugo rwa Kristo Yezu Nyirimpuhwe witwa Padiri Nsabimana Jean Pierre yamusabye igice gitoya cyahateye ishyamba rye kugira ngo bahagurire ibikorwa bya habera isengesho ngaruka kwezi. Rwagashayija rero avuga ko atigeze azuyaza kuko ngo yahise yemerera padiri ko bakumvikana bakahagura. Uyu muturage ariko avuga ko wamusimbuye yongeye kuza
bongera kubiganiraho amusaba ko abahawe ubutaka bunini ababwira ko afite umwana we kandi ko afashe amafaranga bamuha y'ikiguzi ntacyo yayamaza kubera ko nta mbaraga agifite. Rwagashayija yabwiye Umuseke ko yahamagaye uwo muhungu we utuye mu gihugu cya Canada ahita aza asaba miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ati padiri amaze kumva icyo giciro yavuze ko bagiye kugura igipande kimwe cy'ubutaka ntibyakunda. Avuga ko hashize ukwezi bongeye kumuhamagara bamubwira ko bifuza gusubukura umushinga wo kwagura ubutaka. Ati naritabye sanga batumiye komisiyo ya Diocese ya Kabgayi banzengurukana ishyamba tuvugana ku biciro bavanyemo ahakorerwa ubworozi. Ati nabasabye miliyoni 500 bambwira ko bagiye kwiyambaza ubuyobozi bw'akarere kugira ngo twumvikanishe. Rwagashayija avuga ko bageze ku karere ubuyobozi bumubaza ibyifuzo bye abasobanurira ko ubutaka bwe butagomba kujya munsi ya miliyoni 500 bataha ngo batumvikanye. Nyuma rero nibwo meya ngo yongeye kumuhamagara musaba ko agabanyaho miliyoni 50 kuri icyo giciro. Avuga ko atabyemeye. Umuturage avuga ko yatunguwe n'amagambo asa no kumusebya ko yagiye ahindura ibiciro bumvikanye ashaka kubananiza kandi akabibara mu madolari y'Amerika. Ibyo avuga ko ari ikinyoma. Mu mboni y'umunyamakuru Rwagashayija Boniface n'umugabo wihariye ufite imitungo ku buryo bitabaye inyungu rusange. Avuga ko atava kwizima ry'ibiciro yifuza kuko abihaye Imana bamuha amafaranga ku butaka bwe, akavuga ko ari amafaranga make. Ariko umushumba wa Diocese ya Kabgayi Musenyeri Ntivuguruzwa Balthazar avuga ko bafite ubushake bwo kugura ubutaka bwa Rwagashayija kuko umubare w'abitabira isengesho ryo kwa Yezu Nyirimpuhwe ari munini ku buryo buzura bagasaguka. Musenyeri avuga ko baramutse bahaguze ikibazo cyaba gikemutse mu buryo burundu kuko aho abakristu bateranira haba hikubye inshuro 2. Mu isengesho ngaruka kwezi ryo ku cyumweru gishize ryabaye ku itariki ya 24 Mata 2025 abitabiriye iryo sengesho barenze 200,000 abana batoya batarimo. Muyandi makuru nuko ingabo za Israeli zemeje ko zagabye ibitero bikomeye mu murwa mukuru wa Syria Damascus, hafi y'ingoro yikoreramo umukuru w'igihugu mu rwego rwo kwihimura ku ngabo za Syria zishinjwa kubangamira Druze bazwiho kugira imyemerere yihariye. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize imirwano yaciye ibintu mu bice bitandukanye bya Syria nyuma y'uko umugabo uvugwaho kuba mu bafite imyemerere y'Abadruze yumvikanye anenga intumwa y'Imana Muhammad. Imirwano yaje guhosha gusa bigakekwa ko leta ya Syria ishyigikira abayisilamu bashyamirana n'Abadruze aribo ngo bafite imyemerere bangana na 3% by'abaturage ba Syria, ndetse ngo bigeze no kumvikana basaba Isiraheli kubarinda. Israel yavuze ko rero itazemera ko abaturage bamwe bahohoterwa. Gusa leta ya Syria yanenze by'iki gitero ivuga ko Israel ishaka ko ibibazo by'imyemerere by'imbere muri Syria bivugwa ku rwego mpuzamahanga nyamara byarakemutse. Muri Tanzania, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko umushahara fatizo ku bakozi ba leta wazamutse 35.1% ugera ku mashiringi 500,500, ubwo ararenga 260 by'amafaranga y'u Rwanda. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko iki cyemezo yagifashe nyuma yo kubona ko ubukungu bwa Tanzania bugenda buzamuka kandi bigizwemo uruhare n'abakozi. Ni ingingo yagarutswe kuwa mbere Gicurasi 2025 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ati mugwa agaciro akazi gakomeye mukora n'ubwitange bwanyu mu guteza imbere igihugu, ndetse no mu gihe tuba twabasabye gufunga umukanda, ntewishema no gutangaza ko guverinoma izazamura umushahara fatizo ku bakozi ba leta ku kigero cya 35.1%. Muri Tanzania umushahara fatizo wari usanzwe yari amashiringi 370
7 biteganyijwe ko uyu mushahara fatizo rero mushya uzatangira gushyirwa mu bikorwa muri Nyakanga 2025. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ubucuruzi mu Bushinwa yatangaje ko icyo gihugu kiri kugenzura ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yifuza ko impande zombi zagirana ibiganiro ku misoro ziherutse gushyiraho yatumye ubucuruzi bugabanuka. Amerika yashyizeho umusoro w'145% ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa, nabwo bushyiraho umusoro w'125% ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Minisiteri y'Ubucuruzi yavuze ko ubu iri kugenzura ubusabe bwa Amerika kuri ibyo biganiro, nyuma y'uko ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu IMF gitangaje ko ubukungu bw'isi buzazamuka ku kigero cya 2.8 aho kuba kuri 3.3 bitewe n'ibi byemezo by'ibi bihugu byombi. Ku rundi ruhande ariko, JP Morgan Chase yari yavuze ko ibyago by'uko ubukungu bwa Amerika buzagabanuka biri ku kigero cya 60%, mu gihe ibiciro ku isoko nabyo bishobora kuzamuka bigatuma abanyamerika bagorwa no guhaha. Dusoje amakuru twabateguriye, turakanda subscribe nako kamenyetso kandi to subscribe kugira ngo amakuru nk'aya yihuse azajye yakugeraho uri uwa mbere. Ntiwibagirwe gukanda n'inzogera ihitiza kugira ngo bizajye bikugeraho mu buryo bwa notification. Ndabakunda, bye.